Zikandaba Mthwakazi omhle nina ondlela zemhlophe. Siyabingelela MBC iMatabeleland Broadcasting Corporation sithi sanibonani emakhaya kanti esize ngakho namhlanje kudlulisa ukubonga sibonga asiqedi izandla zedlula ikhanda ngokubonga esiza nakho kunina ngoxhaso elisinikeze lona unyaka uqala kuze kufike manje unyaka ususemaphethelweni. Siyabonga kakhulu, siyabonga sithi akube njalo nangokuzayo. Sinefisela ukhisimusi omuhle nezimuli izenu endaweni enikuzo ezichiyachiyeneyo. Sithi nibe nokhisimusi omuhle kanti sinifisela njalo nonyaka omutsha omuhle engathi ningangena kuhle nonke siphinde sihlangane njalo kunyaka ozayo sindawonye. Niqhubeke njalo nesixhase ngoba uxhaso lwenu kuyiyona ndlela esikwazi ukuthi siqhubekisele phambili umsebenzi ngayo. Siyabonga.